Yo, avant vin nan ravali. Ah, il y a tout problème qui existe là, vas-y. Yo, ou se to tom nan dabzou ki aux États-Unis. Oh, monsieur Vini kounnya? Vini yo, che. Yo, ça gen malade, gen tout bagay men. Yo, mais changer vieux style maro ça, Ou ba sa, so konen. Ni sezi mou sa, yo fek fon pon sou lan men ya. Li jen nou, li just pay $25 moto l vini. Il dit tal la sou moto la vini, li won ban moun kap vini apiye men. Kap vini al Haiti apiye. Yo, sezi gelap la yi apiye men. Ki bon point? Sou lan men ay men. Yo, le fek tou. Parfois pa kon senti tan kou ki yo sot nan bord gauche la, travesi nan bord droite la. Avè m senti sa yi men. Ki kom si mwen, pa m senti non mwen la. Sot nan bord gauche la, travesi nan bord droite la. Kaman yi monshe, ouais? Il traverse. Il travesi nan bord droite la. Yo, pendant ap di sa, papa. Yem bal ka yon matent mwen e mati sa. Te gen 15 moun nan machine nan zan. Se gade men. Mwen tous les 15 moun. Ça m'a bzou la men. E ba mwen men ma dezoy men.